واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. او بیان کبر خلقو خبر د دو زامنو د آدم علیہ السلام د حق کار کولو دپارا کله چای نزدېکت کو اللہ تعالی ته نزدېکت نو قبول کړي شدا یو نا او قبول نه کړي شدا بل نا. قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. هو الذي خامخاز وتعوجنم عابل ورطر یقینا قبل اول کی اللہ تعالی عمل متقیان خلقهم. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. کتو دایما تلاس پل دے پارا شما وینی نزنو گدو مخبل سات پرینت چتا قتل کم یقینا زیریگم دالانا رب العالمین نے. انی اريد ان تبوا باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار. یقینا زغوارم بدی لاس بندولو سران نو زان بچ کول نو اختبا شتو پا گناہ دا قتل زماو پا زور گناہ خبل نشیبت دور والاونا وذالک جزاء الظالمین و تعالی سزا ظالمانو. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. نخیستک دتا نفس ددو وجل درور خبل دوی وجا غلران شدید پورتاوانیانونا. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. نرولے گا اللہ تعالیٰ او کارغو کنستلے کو زمکہ کے دیر پارا چو خیائے سڑیتا چ سرنگی پڑکی دے لاش درور خبل. قال یا ویلتا اعجزت ان نکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین. دویل ہے افسوس سے پمان آئزاں چشم دینا چشم دے کارغ پشان چپٹ کم زشاش لاش درور خبل نشدے د حیران نام. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. ددائے وجنا فرض کروں پا بنی اسرائیلوں چچا قتل کا یوتن بغیر دا بدل دبل نفس نایا و بغیر دا فساد کو نبزمکا کی نو گویا کہ قتل کا در ٹول خلق. ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. او کچا بچ کو یو نفس لرائے یقینا بچ گویا کہ بچ خلق ٹول. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. اور یقیناً ناغل دیتا زمگا رسولان پخکارو دلیلنو نبیا یقیناً دیر ددینا پس ددینا دا اللہ پا ملکی شو دا حدنا تیروتن کی. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا ويصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. یقیناً سزا دائے کسانو چی جنگ کئی دید اللہ و رسول اللہ سرام اور کوشش گئی بزمگ کی فساد خورولوں چی قتل دکڑیشی دی یار پانسی کڑیشی دی یار پریکڑیشی لاس اخبید دیا دل بدل یار اشڑلیشی دی دزمکینا. ذالک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخرت عذاب عظیم. دا دید پارا شرمندگی دا پا دنیا کی اور دید پارا آخرت کے عذاب لے رہے. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. مگر آکسان چھ توبے کڑی مخی دینا شستاسو پہ وصبر شویم نپوش یقین اللہ تعالی بخنک ان کے رحم کا ان کے دیم.